салом ба якоякатон бинандагони бинёяд гиромии радио зудӣ, умедворам хубу хушед ва омодаи шунидани ахбори тоза. соат ба вақти Прагада ва дар Москав 12 аст. ман Шалои Гулхоҷат дар чанд дақиқаи дигар бароятон хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. Саид Нуриддин Шамсиддин, вакили мудофеъ ва суди ҷирӯчии собиқро, ки ҳамвора дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз рафтори баъзи додситону додрасо шикоят мекард, дар ноҳияи Вахш ба 8.5 соли зиндон маҳкум намуданд. додгоҳ ӯро бар асоси 7 моддаи кодекси ҷиноӣ, аз ҷумла хариду фурӯши замин, қаллобӣ ва паҳн кардани маълумоти дурогунагор донист. наздиконаш бовар доранд, ӯро барои танқидҳояш аз беадолатӣ ва рафтори баъзе аз додситону додрасои минтақа ба зиндон андохтанд. бародари Шамсиддинов ба радио зудӣ гуфт, ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо имзои Саиди Садр аризаву мақола менавишт ва зоҳиран ба мақомот хуш наомадааст. ин навиштаҳо ҳанӯз дар саҳифааш маҳфузанд ва ҷумла дар яке аз онҳо ба унвони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст, ки баъзе судяҳои хатлон ба хатокорӣ роҳ дода тақдири инсонҳоро бо роҳи хато ҳал карда чандин камбағалро беасос говсуд карда гаштанд. аммо хонавода ва вакили мудофеи Саид Нуриддин Шамсиддинов мегӯянд, бо ҳукми додгоҳ розӣ нестанд ва барои бозбинии он ба зинаҳои болоӣ шикоят карданд. Салтанат Шералӣ ва модари Шамсиддинов гуфт, ӯ баробари шунидани ҳукми писараш дар толори додгоҳ аз ҳуш рафт ва танҳо дар бемористон ба худ омад. мурофиаи охирини Саид Нуриддин Шамсиддинов рӯзи 25 декабри соли гузашта баргузор шудааст. худи ӯ дар сухани охиринаш гуфтааст, гуноҳ надорад ва айбномаро рад мекунад. сароясати омори вилояти Суғ гуфтааст, соли гузашта дар ин вилоят 26 корхона аз фаъолият боз монданд. ин корхонаҳо дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Масҷок, Конибодом, Спитамин, Деваштич, Гулистон ва Ғафуров амал мекарданд ва гуфта мешавад, рақобатпазир набудан дар бозор, камбуди фармоишгар ва талабот ба маҳсулоти онҳо, ҳамчунин қарздорӣ аз андозу бонк аз кор монданд. ҳамчунин 17 корхонаи дигари вилоят, ки садҳо корманд доранд, дар ҳоли барҳамхӯрӣ мебошанд. дар айни замон ба қавли манбаъ дар соли 2020 дар шимоли кишвар 107 коргоҳи нав таъсис ёфтаву беш аз 1,5 ҳазор нафарро бо шуғл таъмин намуданд. дар шаҳри Турсунзода ҷиянтағояшро барои мерос қатл кардааст. додгоҳи ин шаҳр Александр Муминовро ба 10 соли зиндони низомаш сахт маҳкум намуд. хадамоти матбуоти Додистони кулли Тоҷикистон мегӯяд, ки ин сокини шаҳри Турсунзода бо машварати модараш аз моҳи март то октябри соли гузашта тағои 70-солаи бемор ва эҳтиёҷмандашро, ки Темур Холмуродов ном доштааст, нигоҳубин мекардааст. вале вақте огоҳ мешавад пирамард хонаи якҳуҷрагиашро ба номи ҷияни дигараш, ки дар муҳоҷират дар Русия қарор дорад, васият намудааст, ба ғазаб омада Темур Холмуродовро аввал латтукуб ва сипас боғӣ мекунад. маҷлиси намояндагон палатаи поёнии Конгресси Амрико тасмим гирифтааст имрӯз масъалаи импичмент ва ё аз сари қудратдор намудани президенти ин кишвар Дональд Трампро ба баррасии вакилон матраҳ намояд. президенти ҷумҳурии худ Трамп бо доштани нақш дар ҳамлаи эътирозгарон ба бинои Конгресси Амрико муттаҳам мешавад. ин ҳодиса, ки 6 январ ба вуқӯъ пайваста боиси фавти 5 нафар гардид, дар ҳизби ҷумҳурихоҳи Амрико буҳрон ба вуҷуд овард. 12 январ дар ҷавоб ба дархости маҷлиси намояндагон, ноиб президенти Амрико Майк Пенс изҳор намуд, ки ӯ дар фикри барканор намудани президент Трамп бар пояи моддаи 25 Конститутсияи Амрико нест, зеро то анҷоми раёсати ҷумҳурии Трамп ҳамагӣ 8 рӯзи дигар боқӣ мондааст. демократҳо дар маҷлиси намояндагон мехоҳанд Трампро бо айбномаи ташвиқи ошӯб ба ҷавобгарӣ бикашанд. вакили маҷлиси олии Ӯзбекистон бинобар буҳрони энержӣ дар ин кишвар аз раҳбарияти вазорати энергетика даъват кард, ки ба истеъфо бираванд. Дониёр Ғаниев дар саҳифаи иҷтимоияш навиштааст, ки дар давлатҳои демократӣ дар сурати ба амал омадани чунин буҳрон худи масъулин аз вазифаашон канор мераванд. ин вакил афзудааст, тағйироти мусбат дар кишвар, ки дар пайи ислоҳот ба даст омадааст, ҳеҷ арзише надорад вақте сокинон бебарқу газ дар манзилҳояшон азоб мекашанд. чунин вазъият норозигии мардумро ба бор оварда ба рушди иқтисодӣ таъсири манфӣ мегузорад.
غنیف نوشته است اکثریت مراجعت‌های مردم که به دست او میرسند مربوط به کمبود برق است. مسئولان پیوسته این مشکلات را به صدمه‌ها ربط میدهند، اما اگر اینقدر صدمه‌ها رخ بدهند پس چرا آنها شبکه‌ها را نوسازی نمی‌کنند؟ سوال گذاشته است دانیال غنیف. در این اواخر در ازبکستان برق‌کشی بیشتر شده است. در وزارت انرژتیکای کشور میگویند که با سبب سردی‌ها استفاده نیروی برق به طور رکوردی افزوده است و شبکه‌ها از عهده این سرباری نمیبرایند. در تاجیکستان نیز هم ساکنان با کمبود برق روبرو می باشند. از 5 ینوری امسال رسما در کشور لیمیت برق جاری کرده شد. مقامات مشکلات را به کم آبی در آب انبارها و سرد آمدن زمستان امسال ربط میدهند. به برخی مردم را وادار نمود که به استفاده انگشت و هیزم و جهاز بابایی گرمدهی را بیارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 3 ساکن از 32 و 37 ساله جلالدین بلخی خبر داده است. به گفته این نهاد دستگیر شده ها به دزدی گاوهای مردم این ناحیه گمان برمیشوند. در خبر آمده است که متهمان با مصلحت پیشکی طول ماه‌های نوامبر و دکامبر سال گذشته از زمین‌های خواجگی دهقانی ساکنان و منزل‌های استقامتیشان چارواهای کلان شاخدار را تصرف نموده آنها را می‌فروختند و مبلغ را به فایده خود صرف کردند. در نسبت بازداشت شده ها پرونده جنایتی آغاز گردیده است. ایالات متحده آمریکا واکسن گذرانی شهروندانش را سرعت بخشیده تقریبا از همه مسافران قبل از ورود به آمریکا سند گذشتن از آزمایش کووید 19 را طلب خواهد کرد. این اعلان بعد از آن نشر شد که در آمریکا در یک روز 4,500 کس از این بیماری به هلاکت رسید. بعد تنقید سرعت کند واکسن گذرانی، ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اظهار نمود که واکسن را برای تمام شهروندان سنشون 65 ساله و از آن بالا فراهم می‌آورد. دیروز بزرگترین ولایت کانادا انتاریو اعلام کرد که سر از 14 ینور ساکنانش در خانه باشند و تنها در حالت ضروری به مانند عیادت طبیب و یا خریدن مواد نیازی اولیه خانه‌هایشان را ترک کنند. در این بین بعد تأخیرهای تکراری، کارشناسان سازمان جهانی تندرستی با هدف آموزش سرچشمه کرونا ویروس به شهر ووهان چین وارد شدند. آزیا پلوس می نویسد شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان که در سال گذشته اعلان کرده است حدود 50 زن تاجیک را به جای شوهرشان خط طلاق داده است. اینها زنانی می باشند که سالهای طولانی شوهرانشان با آنها زندگی یکجای نداشته، از جهت مالی نیز کمک نکردند. شورای علما میگوید که این زنها طبق قانونگذاری تاجیکستان از شوهرانشان جدا شده بودند ولی به دلایل گوناگون طلاق مسلمانی نگرفتند. شورای علما میگوید به زنهای خط طلاق میدهد که اگر شوهرانشان با آنها در 4 سال اخیر تماس نداشته باشند و یگان کمک نکردند. همچنین به گفته این نهاد این زنها باید از محل زیستشان معلومات نامه بیارند و با خود 2 شاهد دیگر هم داشته باشند. به گفته شورای علما بیشتر زنهایی که برای خط طلاق مراجعت کردند 30 تا 45 سال داشتند. پاندемияи کووید-19 و کم شدن انتقال پول مهاجران از روسیه طلبات به خریدن خانه در دوشنبه را کاهش داده است. شرکت‌های ریلتوری خرید و فروش منزل‌ها میگویند خریداران اساسی خانه‌ها مهاجران بودند، ولی با وجود پایین شدن طلبات نرخ خانه‌ها از سال گذشته به این طرف تقریبا تغییر نکرده است. نرخ معتدل نه تنها در بازار منزل‌های دستی دوم بلکه در بناهای نوساخت نیز به نظر می‌رسیده است. مثلا اگر در اول سال گذشته ارزش 1 متر مربع در بناهای نو به حساب میانه از 450 تا 800 دلار را تشکیل میداد، حالا نیز همین نرخ است. همچنین ارزش خانه یک حجره‌ای در کنار پایتخت فرزند به حساب میانه 23,000 دلار را تشکیل میدهد. بنا به آمارها در 11 ماه سال گذشته در تاجیکستان در مجموع در مساحت 1,066,000 متر مربع بناهای نوی استقامتی به استفاده داده شده. نسبت همین دوره سال گذشته این رقم 3% زیادتر می باشد. خب بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت برای شما درباره قرب اسعار خارجی میگم. بانک ملی نرخ 1 دلار رو امروز 11 سوم و 30 درم و 1 یورو رو 13 سوم و 73 درم مقرر کرده است. امروز 1000 روبل روسی 151 سوم و 70 درم تعیین شده است. تشکر میگم که تا این دقیقه ما رو تماشا کردید. خبرهای زیادی دیگر هم هست که در برنامه خبریم تقدیمتون بشود. روزی خوب داشته باشید و خود را احتیاط کنید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.